Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Ia, via le tua le nei vaenga o le oli, o te whatalo whātu, ma fofolo whātu le swafa man malo, o lo tātou rio Yesu ke wiso, e mwhai o na tātou toe whailuai ma tātou mafuta i fo lungo le tātou wala anta le Global Kingdom TV, ia wala wala na pokalame mon moli atu ia son fuata i tasi, e ona tātou whailua iai ma mafuta ia son fua i lona teimi masani pe ona tātou whailua iai lona tolu sumalvalu leo le tātou pokalame o le tua malona mana. Ia vi ia le ali le nei vaenga le oli, manatu lava le loto ma tātou fo le nganga, ia olo o sao mauli ma manuia nei aso, e ala lona alofa malona anga le lei, i lana pule whaasoifua ma le lana tainga le lei, ia lo mawai so tātou atunu le nei vaenga le afiafi le manuia ma le file mu. Whatalofa atu lungo o tātou paanga ma sani o na mai muama wa pe nana vele nei ala ata ma mitanga ia te oe, ia malo lava le unsai, malo lava le folau, malo le tatalo mai, ia vi ia maanga le lei fo ile atua ilo soifua, ma se fo ile tapua inga, ia ile anga le lei o le li, so se melo e mau mai tātou whaasalaunga. Te whaatalofa atu lunga le YouTube channel tātou paanga, ia malo le unsai, malo lava le tatalo, whaatai fi au tusia lo e tu ina mai e wha malo si ai, ia le tātou pokalame ma lau whai ngā luenga o auto wa mai, ia wale ngā luenga whai pēo le moli atu le whiau le tala le lei, a pēr fōle whaatalofa i lunga o le tātou Facebook Live, a manu atu le atua i le nei aso. Mātou te whaapitoa whaatalofa le sua lau sunga le whai whiau whaatonu sunga le whengainga, Mike Bretta, ma lo lava le sunga, a ma se fōle le lango sua sunga le whalitua, ma se fōle no whaialo, ma pēr fōle sunga le toina, ia ma lau whai ngā luenga lo auto wa mai, mai se le pūlenga le tātou TV, a manu atu le atua, ma le lei fōi, i le tō soifua tautua ma soifua wauna. Ia fōi le tapua inga na tō asinsina mo tamalawa, i le nei vaenga le uli, e mai se lava, toa fōi se whaatalofa ma, se wha maloi au auna le atua, ma lo lava le unsai ngā luenga whita i tunga ai, sa au taua sua fōi le ipu vai o le ola, wana nafi ma nganga o tangata, ia mai se le nei aso la au tau te talo, ia tautonu manuia ai fufuanga, so longa le foi fe au ngā luenga le nei aso. Ia mai e tau nei i le tātou pokalame o le mana o le atua, toi whaatalofa o fufolofa atu, se tasi o leo iad whaatalofa, mori atu le whaamalo ia te oe, mai se whaapitoa le nei whaatalofa, se wo, se paanga, se tasi e fau ia te oe le nei pokalame, ia talitonu le nganga, ia maua ava noe mole atu ele fe au le atu so soani lo tu falenganga ia mese tape nanga le ola fa vau o le aunga le mal fa moe ma Yesu o te watu fa nu malava maso ava noa o maua mole le fe au ma tu te nau ina ia tau nu le falinga o lana ma lo ma le fina ngalo a wina mai i ma tau fola atu le ngata wa sa o aso te itasel vai aso
ia awa nganga le atunu ia taitonu ale lota le nei afiafi ia faatalofa ai ma ufofolofa atu ma faamālō ia viia le atua aia pe asu lo tino le alofa le lii lo o tosoifua ma le so matou ola ia ua afu ai lenei afiafi manuia ia alo mai la tatou mafuta i luga o le tatou alaata la foi se mea ua mai le atua mo tatou e fatu ai ma mamanu o tatou ola faaleagaga ia ma sesa faamaleseʻau ua alo tatou ola tapempena i le manuia e faavavau o le atua e ia saunia i tatou i le taimi e valaau mai ai ia viia le atua mai e taʻunei la amata se tatou tatalo tatou o i le atua i talosaga soasoani le tatou mataupu ma alofoafoi le alii ia faapena ana i ai taitoʻalua i toega o lenei aso e lē uma lava lo matou agaga faafetai lou alofa lo matou tamai o lenei avanoa ua matou maua e lē o se malose o lē o se poto o lē o se pokalame leai o laupule faasoa ua maua ai e matou lenei avanoa matou ua mai e seʻi faauau le feʻau o le talalelei matou toi faafoʻi ai le viiga ma le faafetai i laufio ina ua e tatala ma foaʻi mai le ola ma le malosi matou felo ai ai a mai se lauaʻou na faatonu suga le fegaiga pea foi le faletua pea foi lau faigaluega ua matou maua lenei taeao ma lenei aso le gata o lau alofa fuaʻi o lau taʻitaʻiga a lau faamanuiaga uma matou toe taunuu mai ai seʻi galueina lou finagalo seʻi matou luluma seʻi o matou faataunuu lau valaau lo matou tuatō mai a laupule ma lau faamanuiaga faaogā le faatauvaa ma le vaivai molimoli le feʻau o le alofa seʻia faapena na faia lou finagalo matou faailoa lava lau upu ma lou finagalo e lē foʻi fua mai ae manuia foʻi le mea te auina e manuia foʻi lē nate faatinoina lo matou atua matou tatalo ai lenei taeau tonu nei potu lou faatauvaa faaogāina le aliʻia i lenei taimi e momoli lou finagalo faataunuu lau valaau ia iʻu mea uma i lou lava finagalo lo matou tamai o le matou valaau ma le olega manuia so matou atunuu tapuaʻiga nai tuaʻā auauna e mai se nisi o loo maimoa mai faamanuia atu iā te i latou lenei vaega o le auli ono iesu amene ma amene ia ia le atua lenei auli glory to Jesus o le luka ona mataupe fitu muamua e o sulu ono le faiupu ia la faapena ona faitauina lenei taeao le tatou tusi faitau lenā ua faauma ia na fetalaiga uma ua faalogo ai le nuu ona maliu ai lea o ia e kapanaumi o mai auauna le tasi taʻitaʻi o tosalau sa faapē le pele ia o talioti ua faalogo o ia iā iesu ona auina mai lea ia o toeina i taia e ai oi mai iā te ia ina ia maliu atu ma faaola i lana auauna ua latou o mai iā iesu ona latou matuā faatoga latou matuā faatoga mai lea iā te ia o faapea mai ua aogā o ia e te fai ai le mea nei auā ua e alofa mai o ia i lo tatou nuu ua na faia foʻi e sunako mo i matou ona maliu atu ai lea o iesu ma latou ua latalata ia i le fale ona auina mai ai lea e le taʻitaʻi o toesalau ona uō iā te ia ua faapea mai iā te ia lea alii e aua neʻi faalaveina oe auā o te lē aogāina i ulu mai oe i loʻu fale o lea foʻi na ou manatu ai ou te lē aogā ona ou alu atu iā te oe a ia o mai sau fetalaiga e faamālōlō ai laʻu auauna auā o aʻu foʻi le tagata ua pule i ai le tasi o ou pule foʻi i le autau a ou fai atu i se tasi ina alu ona ia alu ai lea ma le tasi ina sau ona sau ai lea ma lau auauna ina faia lenei mea ona fai atu ai lea ua faafofoga iesu i nei mea ona ofo ai lea iā te ia ua faaliu o ia ma fetalai atu ona moto tagata mulimuli mai iā te ia o te fai atu iā te outou o te lē iloa iā Isaraelu lava se faatuatua e faapena
o na tele. O e na mule, na wina mai ua fo'i atu i le fale o na ilole i la tau o le au na sa mai o malolo. Ta au o maliwa e o ia i le ai o naila le ingoa o whaatasi maia o na so e toa tele ma le motu o tangata toa tele ua lata ie le whaitoa o le ai o naila e ingoa ua o whaatasi maia o na so e toa tele ma le motu o tangata toa tele ua silsila atu le ia te ia o na muti vale leo na alofa o ia te ia ua whetale atu ia te ia awa e titangi ua maliwane ia ua pai atu ile fata o na tu mai lea o le au fata o na whetale atu leo ia le tau le ae o te whai atu ia te oe ina tula ia o na nofo ele i lunga o le na oti ua tautala o na ia tu ina atu lea o ia ilo na tina o ile matau o le matau o le matau ia te ila to uma o la to vi atu ile atua o whapeane o tu mai a te ita tau le perfecta sili ile malea o asia si mai lo tātou atua ia te ita tau ia o le au na nei aso o le au tu foi na o le whamtalanga o le whamai ua whaatua tua le ta ia te o se lau o le loto ma le tatonunga o le tangata whamai wana whaia se a wala e whaafia ele finangalo le atua. Sa moai ma le atunu pele nei a fiafi e tātou mta upu le atua malona mana. O le mta upu leo lo tala noa le ngata o le taitai o teo se lau au whafine ua otila na tama. E au iai le whamatalanga po le whaatuatuanga po le mana leo le atua lo tātou tala noa ai. O le tasi nei mataupu e sili ona mo o mia i le nei vai tau ma le soifuanga. Nisi taime te manatu ona o le mana e mawhai ona o laise tangata pe mawai whaasawina ma pēnā ona whaamanuia ai. Wane ngale a te oe o lesi lea tu te tele o lona finangalo o le mana o lana whetalainga, o le mana o lana upu e whaasawina ai pēnā te au mai ai ia se la asanga sili o nā o ngā, ma tātou tilo ai i lona tā ua tele, ma se vaenga tele o loo o mai ai, o le toi na mai o se upu e whetala ei o ia, o i nā loo ta oto ai, ia le ngai o inga tele o lona mana, so se upu lava, e whapena o na sau noa mai ei le li whaola. So se upu tau noa mai o ia na e lolo la ia, lea ua whetalai o ia ile amiotonu, po o whetalai le upo le ola, po o whetalai mai ia se whaatonunga, po o whetalai mai o ia se whaasalotonga, ia po o whetalai mai se mea au o na whaatulanga i se tūlanga le lei. Ile tala fo ina tātou whaitau pe ina tātou whaalonglongo ia, ile mtau pulea lo o tala noa ona ole mai le au na po le tangata sa au na i tai le to se lau. Ole o se tala fo ina ma nei fo i le lona whaamatalaina po o se fe au tāua lo au mai vaenga e lua vaenga ole whaamalosi le nea fiafi. O te fia moli atu ia te oe le nea fiafi. Le ngata ole tangata o lo ta oto le fale. A o loo au mai ai se fe au tāua o no le tangata le sau e mai. Sau e mai. Tai ato se lau o lo ia te ia se tūlanga mawalunga. Whaatulanganga le malo roma lo ia te ia. Se vaenga tāua le malo e na te tai ai nisi ma whaatonu ai nisi ma ia te ia le pule e whaapena na whaatonu i tangata. I le whaatulangana la le talama le whaitauinga o le tala pena e whalongalongo ai. Ole le loto tangata o whape nana o ngā le tangata mai lea, o le tangata le mai o se tangata o ngā, ia o se tangata tāua fo i le taitai lea, o se tangata fo e sili o na mo mia le taitai lea, e tusa malana whaamatalanga lo iai.
A o i fo i olo o mai e se whamatalanga e tusa ma le tāua le tūlanga whaataitai po le tangata lea. O lona loto atoa nei ro e sua e ile mele na wai e mana o ia whaatau nuu se tau nuunga le lei ona o le tangata le taoto. Ai le sau noa mai le tamalo pe le tala noa mai le tangata o lo o whaape nana ele mana o ngā waile o tala noa mai le tangata mai. A o le tangata le tala noa mai o le tangata o ia le tū le vā. O ia lo tū le vā mo le tangata le mai. O lona tūlanga la lea lo o whape nana tū tātia mai se au te lenga o le winga o le whiau ma le whaamoe moe ia ola le tangata ma ia whaatau nu le whiau alofa ma ia maua se to o manga o le tangata lea e tusa I lona ngai o inga lai whai. O le mefo le wale inga ofo ma te I Yesu le tangata lenga o le tangata nu ese a o langa tūlanga fole le ngai o mei o le tūlanga ka koku waia o pe kuia o kong pe ka ki kilo fole tūlanga ma walunga lo iei e iei la ngona e ale mai iei e tangata iei longa whawalunga pe o ia o lo pulea ma ia te ia se tūlanga ma walunga malo o na iei le se manatu whaatau wafa pena ai peta iane ai ki kilo iei le whamoe moe ma le aunga ma le tūlanga o lona loto sai ai. Na whaalongo loa uanga I maini malanga le li whaola I ma ia longo ina loa to ina iuteia le whaamole mole. Ai ti tilo la le whaamatalanga na o mai mala wale ia. Ele I o mai la wale ia whaia Yesu o le mai lai o tinga ina whapea. Ai o mai la wale ia whaamatala le tāua o le taitai le asai ai. O le tāua tele la o taitai malona tūlanga le leisa ia I lenga whaamatala I to ina. Lena nau e la tu te fia o whaatasi ma ke viso. Maua mai la winga o le tala o no le whasota inga o mea ie mafua I o na maua le tali o le tangata lea pe a whai wale ngangana le tangata pe a whai o le maumase tala le tangata lea a o le tangata le I o I o lo ta ota e le ola ma le oti o le tangata lea. Lela ua maito I ina ma whaamatala Yesu o le tangata lea le kele nga ia whauwhata te lere ngā luenga sa sosonia ia whaatanga fosu nako mā kuke whaungai ngai whaere mele. Ia o ngā fo ia I mātou e mawhai na tātou wō se I whaafelo ina manaonga. Ia lena o. Na o ona le whaamatalanga. E rei whaamatala e tangata nei o longa le tangata le mai pe whapei po le ale tu ngā mai o le ale kuai ngā tūlanga po o se tūlanga onga ia po le ase tu ai ngā mea o vai ai e rei whamakala ngā mea e tasi le mea nei loa le tala na whaamatala lea o ngā le tangata lea I te tonu I o le tamaloa te tali tose lau lea na mai le whiau Dala ngā leina mafua o na o maila wale ia ma nā tau tau mwhai e whaasoa atu ia Yesu le whaamatalanga ina ia maua se whina ngalo le ali e maua se awanoa e suma iai e o mai I o le tāua o le tangata o le tāua o le ave whiau o le tāua o le tangata tū le wā o le tāua o lau matātālo e whai al taimi nei e o laila le tangata lai te lole I o iei le ola e mo mia I le tangata la o lo ia te oel le atoanga e te ngalue ai mo le atua e te tua le vale alo renga le ia tasi le mea na leina wala awina oe e tadia o Yesu e whai marima whaola po fere mea le tu uai oe ma wala awe le atua e whao ngai nai oe tasi lea vaenga ta ua o launga renga whaatua tua po launga renga o tangata ua wawai ese o tangata ua whao leina e leo le lotu le tala no mai ai e leo le ngore kalesia o le tala noa ia te oe le tangata ua e loa ke riso e leo le loa le mafofau e leo le loa le vaai ai tangata matua I ato atolo na loa mai tonu na te mala malama na te silafia na te loa le lei le tangata le te lua mafuta ia so uma oi foi le te loa le tu ai ngā tangata lea o le ei le tu ai ngā tangata I lona tūlanga whaingatā ma le tūlanga le whaingofie o longa ngase o lo whea ngai mai e le whaingofie
a o oelo e tuai, e mo o mia le atu, o le ala utali atu, o le ala sau ngai oinga, o le ala sau me fai, o le ala lau faa tūlanganga, o oe ruma le atua i le mana onga lea, o le asau o e a whainga e whai ai, o loo whaatali ai le atua ia te oe le whiawhile nei, o loo ia te oe le tali o le ola ma le oti o le tangata na. Lala le ngalinga tūto i nei ma oe whaatonga ia Yesu, mō le taitai lea, ai o atu lole me māngaia. Ina o atu i le tamalo, malatu tala noa, ma whape na o na whaalongo tangata ua lata atu Yesu i lona whale. O anga ngai o inga na whaatino i, lava le whaamatala mai, o le tangata e taritonu, o le tangata e whaatuatua, o le tangata ngate ana ina Yesu, e malama le tangata lea, na te iloa le atua lea, a le tangata nuis, lea na whape na, o na tū mai ma whaatau nuulanga, ma sau noa mai, ma ia whaia se whaamatalanga Yesu e. E le te tau ia te oena e ulu fale lo fale. E le te tau ia te oena e ulu mai te tonu. A e tau na mea fōlenga lenga ule latu. Lenga ele te tau ia te au ona o waluatu. A whamainanga whaamatalanga taua o sau feta lainga. Taua sau upu pe o le whape nana watu ele matanga. O le taua o le upu e tō mai i ona fufonga. E te whape nana e whaatino ina ai. Le au nanga ma le whaatinonga lo na ngai o inga mana lea. E sa o loto e tangata lea mo mia. O lo ia te oe le upu mai le atua. E whape nana e mori mawatu le ola nai le tangata lai le ala, lai lo fale, lai te tonu ni usila, lai te tonu o whengalwenga, lai te tonu o si o manga le te iai, e mana o mia le whaolatanga, e te mori mawai a te ia. Tene mori mawai a te ia. O lo ia te oe le upo le ola lai mo mia le tangata le, whaimere tala tuspa ia, Yesu e te le tauru fale lo fale. E whaingataya te auna e umai. Lala nga lenga matua i ofo Yesu le loto tangata. A whaiele i lomo mo Yesu le tangata i te tonu Israelu, ma te tonu lona ia tamu sanga wherwa iai, a tonu ele i loa Yesu se tala anga nei tangata, a o ifto ai loa ele li, ina ua manawa mai le upo te maloa, Yesu e, tau lava sau whetalenga. Tau lava sau whetalenga, ma whainga e whapena, pe a whai te tari tonu ma le whaatua lo lato. Na fua o na tautala te maloa, ma lona tautonunga ato atoa le iai, ma le loto ato le ina ia ola le tangata o ngā lea. Ina ia taunu le ola i le tangata le mo mia. Ina ia whapenana mai le whaasaolotonga i lunga o leo lo whapena na iei le mana onga whapitoa. E iei le whaalangina e ave ai, me se fo tonu nea tunu uma tonu Samoa. O lo o iei mana onga whaapitoa i tangata. O lo o iei tangata se mana onga whaapitoa e te tauona taula iei le vaai o tangata uma. Ina ia langutasia tangata uma o lo o iei mana onga whaapitoa ma tangata malolosi. Ina ia fuafo iei se whai unga. Ia fufo e ini mea whai e whatatau mōna i tangata e whaperana ta ua o tangata e mana o ngā whapitoa. A o le tala le pōle nei, a le whamanatu le whiaua le atua le whiawhenei. O oe mau, o lo ia te oe se whiau ta ua mō tangata manei. O lo ia te oe se whiau o lo o whapenana mō mia tangata manei. O le whiau tā ua lea liali mai, e le o le tangata mai e le o tangata no e aver whiau e le o tangata le tui, a o le upua ke riso. O le upua ke riso, tō mai le upu mai a te ia, o lona mana whaaola, o lona mana le te tala ai, le alofa tu no, o lona mana whapena o na wha wheur ina ia ola, ina e wheurua le ola ke riso i te tono le tangata. E ki kilo i le valea, saua i le taitai aluaku.
Luatu e ore. Aluatu e ore mele ta o tole tangata. Ai whai maile tala jus pa ia to e asi e la wali ia le kakale mai aku. Wa malos. Wa malos i le tangata. Ona o le whina o le tamalole, ona le tangata mai. O lona tali tonunga, o lona whaatuatuanga, o lana whaalongo ia Yesu a pena o whaatu. A whaere iwa ai momoe a o tangata na whaalongo ni tala. Ma ia mori mawina upu, ma mori mawina le whai wawenga o le ali. Na tā mawelonga roto a sau le tangata lea, o le kali lea o le whawhika uli lea. A maua masea wanoa le tangata lea, o le kali lea o le whawhika uli lea. E leo whamatala ma ipo lale uminga ma ipo a tonga fitinga. Au a mena whai ai, tasi le wha moe o le upu na tautala Yesu na ola ele tangata maile. Ai na mafua o na ola tangata maile o oe o le tangata le na tui, o oe le tangata tāua. Le mo o mia, aisea, leo wa tuu mai a te oe mahau. Na fua ai o na wala au oe le atua, e te whaangai o inga langa upolo i le ola, lo i le mana, lo i le mea ai o le whapena o na whaatau, o lo i le waila au mo le tangata lea. E o le tangata ua mai, o le tangata tinga ina, o le tangata u whapena, o na safa, o le tangata u wha, ua o ieini o onga soifuanga, o lo i a te oe o na o keriso. So se tangata ua i a te ia le ola, e lo i a te ia le alo le atua, ua i a te oe le ola. O le ola la na laima na omia le tangata le te lua nofu fatasi le te tua oi le te lua talanoa le te lua mafuta o le te lua ma fai me fatasi laima omia le na tangata le ola na laima omia le na tangata le famalos langa o taua le o le taua nga le tamalole nga tui o lona faatua tuanga sa ta oto ai le ola le tangata le o ana ngai o inga sa whaatino na ta oto i le ola le tamalole le maile. O lana whaatino ina o le tali atu i le upu sa a mai e keriso. O le ta oto i le ola le tangata na. Lana whainga lenga whaingo fie. Le langa lenga whaingo fie ina ua tali le tamaloa wha maikale Yesu ua tepa i tua le whaola. Ua whaasanga o i e tua mawhai atu. Sala lua kere i maua atikanga whapea. Ko kongu ya isa wa eru ai sa me o whapea. Sa le me o tali ele whaola whapea. Wai loa ele whaola le ese foi le onga o le foi tu inga whatua tuanga. Wai ranga upu ngwhama Yesu e tele tauru fale lo fale. Tau lava sau whetalenga. O tātou te mana nao e watu le fale tanganta. Tātou mana nao whapea na o na watu. Tasi le me mange e te tau na malam lama tātou exercise lo whaatua. Ha whawhewhenga e kango e whaanga ioi lo whaatua. E whawhea na whaati noa lo whaatua. Le ele mea le winga le mea lo whaatua. Aka ko wole ngā ke le whaingisi e whapenga o na whaia ina i le mele. E ua whai la tala noa le whaatua me o le whaatua ngā ia peo i ngai I ngai o i pune hale manea tele mea e olo le whaatua me o. Amene. O le whaatua sili atu lona tāua I le vao le tangata lea ma le vao le atua o oe lea e fua ia. O oe lea e fua ia. A whai o le tangata le lai o e le maua lona malosi a o oe le tu wailo loto tatonu. Wai oe ino ye Yesu I a lai wha malolo Yesu tangata mai. A o si mai e tangata le supa le po le tangata mai supa. Wa le ise ava noa le fale, le ise ava noa le awala, le ise me wa tumu tangata. Wai mai wa tonu loto le wale ia, si ia e lunga, ta lepe le tumu le fale, langa le tau walunga, e whape nana. O le ngai o inga le whaatuutua o lea, wala tau whaatino le langa e se mai. Le ngai o inga le tamalo lea, na tau tala ia Yesu, e te le tau ulu fale mai, tau a sau whetalai, a e le I whetalai Yesu, wa lewanga ka oko le malolonga I esea, langa o lewa I le loto tamalo whaatuatua, Yesu tau lava sau upu, tau sau whetalainga, e ola I le tamalo le, e ola le tangata mai, e ola I au na lea. O le tuai lava o na ngaioi,
le upu le sau noa iai whaola. Lea ua whapena asea, ai lei sau noa ke riso i le upu wa ngai oi le ola i asea, wa lewa na whapena ona whengau i le loto taritonu o tamaloa, po lea lava le taime e tau nuu mai ai, o ke makuasa poa le feta lainga lea o lana upu lea, o i te whailoa e, le langa whaliu Iesu, wa whao ngae le ri le upu ofo, o le whaamatalanga o le taritonunga, ua iai le taritonunga le ali i le tangata le ilana ngai o inga le whai, o le ngai o inga o le whaatuatuanga. I le ngai o inga, a whapea mai kakare ke mga te manatu e whapea ngā anga sau, e ke mawawhaua te tahua na sau te taunu. E resi tu te whapea i alawa e suma, e suma i pei kongu se i whai se au ka. A vei le oso ma tangata i whawha. Le oso ma tangata ngā oso mai o le sau e whailoa atu i a Iesu. O le sau e whailoa atu i a Iesu, po le ale ki ngā inga le kamalo lea, po le ale tu ai ngā tūlanga leilana le mai alana au auna lea, e kasi alonga loko le iei, le ua nawha te toni a te ia, o le kaime sau noa mai Iesu, o le kaime whangai malo loa ilana au auna. O le wha tūlangana, o le winga, o le wha tuatua i le loto o tangata lea, o le tangata tai a wālonga i tūle i, e le tūlanga le malo wha roma, e tala nolo ya Roma, tala nolo le malosa tulafono, ma le tūlanga pūlenga ma me whapenga, e leise taimi e whapena, ona no foila fionga le atua le loto tangata, a sau ta maloa, malona tali tonunga le iai, e loa le atua le whapena ona lafsanga. O le aso e sawai, o le taimi e tū vai ai, o le o mai, e le tau sau te tonu o lo fale. Te lo eso se taimi e nofo le tangata whatuatua i o luma o e mai ai whalongolongo mai foi oe ro i eni mana onga o lo e tele italiaina Iesu o lo e se mana onga o le ale mea ke mo mia o se fale o le ase ta avale o le ale mea le te mo mia ta watu i a te oe e le mawhainanga yoina mea pe a e le taritonu mai whatuatua i le atua a whai o le ese mai tinga ina i le tino nei ta watu i a te oe o lo o iai o ia ai fua nei mea uma, fe oro o ielo whatu tuanga. Fe o ielo whatu tuanga. Fe tosua inga i tala. Whapena, a vaile mea na whaia te manu. Ko i solid te ale whaftua tua le foundation le loto tangata o le faith. O lona faith nga i le atua. Nga makua stepo le leilo nga tūlenga tua i mawhai atu le ali. Tau lava sau whetalenga. Tau lava sau whetalenga. E te le tau fio mai tono lo fale, e le tau whae e alo lima, e le wha penana tau whaisa whainga, tau lava sau whetalainga, ua lava lea matutoi. Uka koe ma waku lea, waku mare ofu, waku pelau, waku suau, waku mea uma. Ai le maloloa. E le o mea ie fua i aile wha malolonga po le wha saolotonga lea tua ilana pule malona mana lea. E fua lunga lou wha atuatuanga o feta oto iai. Lale mea leilo loto, lale mea leilo mawafau i le tangata lea. Wapena uman mea mana oile atua i atua. Tele tangata le i loa le alofa tu noa le atua. Tele tangata lofa apena na safa i le ala. Mai fua le tangata i o taftafa. Te lo telo taimi te tala noa wha tausua. E te tala noa tausua iai ma tau tala noa wha toe. A le wha atali ia se upu. O lo wha fufunga le nganga le i la se upu te tala noa tuai. I le upu le ola. Nisi taimi te tala noa le upu te tala noa wha tausua. Wa ave i se tūlanga wha maalie. Wa ave se tūlanga pe wha le mana ia. Wha le tā waina. Whaale le lei, whaale e le o wau pepea le momolinga o le upu lea le sau noa ai, le ali whaola ua whetalai mai o ia. Tau lawa sau upu. E le maa ngai o lima. E se le maa ngai o
o ana forfolanga. E mai le whamatananga. Wa maliwa ia, wa pai atu i le fata, i le whaipunga o lea foina o manatu ai o te lea o ngā ona o waluatu i atu oi. O ia, a ia o mai sau whetalainga e mālolo ai la au auna o fo'i o tangata. E pule les, e a te au fo'i o te pule e wheatu le alu wheatu fo'i le sau, e whapena ona whai, lea ma le tasi me sau fo'i lea au auna i nā whaia nei mea ona whai ei lea. Ua whaafofonga Iesu i nei mea, o na ofo i lea te ua whaaliu o ia whetala i atu i le motu o tangata, mulmul mai a te ia o te whai atu i atu o tau, o te le i loa ia i sa wā elu. O te le i loa ia i sa wā elu. Se whaatua tua whaapenei. A whai leo sau noa le whaola i te tonu i sa wā elu, e whaapena ona e tau foli se whaamatalanga, e tau anau, e tau whaapena ona tau mori se awala, e whete e nai teiri muma. Le tau whaaleo le lofa tu no le atua ai whai ma te ena e whaapena ona te e mai i la tau. A ole tama loa ua iai le taritonunga sa moe le nea fiafi. Pea na whai atolo o iai le tangata i lo fale, to tele le au whewa i le ala, to tele lo whapena no tātou masani, ainga tātou ainga. Na tuu wai oe, na whaolaina tātou, ina ia mawhai o na tātou mori maule alofo aleri. Te ilo sa moa o se whaanoa noanga ngai le atua pe a whai tātou te ngungu. Pe a whai tātou te le tau te tala pe a whai kako ke le whasoa. Pe a whai tātou te le mori mawina lo na alofo se tawhatawhane oe. A whape tele tātou teime e tau suai ma tātou tō e, ma tātou whaia whaamalie, ma tātou whaia i se awala e whape nā ona le mui atu lea, whape nana whaaleanga atu lea, ma whaipe nā ona tātou tā nofe kuiri saisi ngā luenga au auna lea tupo le au whainga noa po o tangata, a le tau te nofo ma tangata te tauna avere whi au, te ro o se whaanoa noanga, o lo tātou atua i le whaati noa le mene. O lewa ia te oe, ma hau se awanoa e whapena na tātou whaasoa, ma tātou tāpena ai, i se tāpenanga le lei, a wale whaamoe moe ola, watu wai tātou ina ia ola le tangata. Whai mai le tala te maroa, Iesu e te re tau whapena na e whio mai. Tau lava sau upu e te sau no mai ei, lava lea moa, lava fo i lea mo tangata lea. Wow, tari tonu, ele tau whamatala le upu. Ele tau whamatala, a whamere tala tuspa ia. Whaafofonga Iesu, wa iaia te ia matua i ofo. Aves, ele whape wa ole whamatalanga le ofo, ole loto fia, ole loto ua whaatumulia i se tūlanga fianga ona ole tali mai ole tangata. E tusa malauna mana onga. I le tau whaia sesi awala. Pawale upu na wha, pawale mena whaatali, o le wheta lainga le ina whai. Wheta lainga le ina whai. Te roa ta uana. Ta sina ta ua sa mo le tātou iai, i te tono o le whaalatanga. Aisea, o oe olo iai le upu na watu le atua mo le tangatale. O oe lo iai le whaamoemoenga ma le taunu unga le lei o le ola o le stangata. O oe watu iai le ngaluenga e te whaasoa ai le ngungu e tātou. E le mawhaina tātou tāwhi. Tātou fwoi oro whapena na whaafonga. E tupu le whaatuatua i le taulongolongo. Talanga tu se Roma mtapasfuru. Taulongolongo lea whionga lea tua. E le mawhaina i loa le tangata, e le mawhaina i loa le tangata, e le mawhaina i loa le laulagi, pe a le longo tātou
o le tupula le whaatuatua le whaalongolongo le tangata lea, e whaalongolongo ia whionga lea tua o lo mone mau ia so uma, e le whape whakulongengi liu au asu, taimi uma te tauna tātou whaasoa, ta tauna tātou tiklea ina, lea lofo lea tua i le lalolangi, e ala ia na whionga, mai arke ngese tau wharinga, tala noa lea lofa, tala noa i whamsinonga, tala noa i mea uma tupu ma meo lea o mai. Nā rai mo mea lea tua, mō tātou, e ao o na tātou whaatino ina. Ai lema whaina tupu le nā mea pe a ka ko le whakingoa. Pe a ka ko le whakingoa. O le wahanga longa lua o le tātou tala, o le tātou mtau. Fumai, wa sisila atu le ali i a teia. O na muti vale ele o lo na alofa i a teia, ua whetara i atu i a teia. Awa e titangi, ua maliwane ia, ua pa i atu i le whata o na tu mai e lea o le au whata. Ua whetala i atu lea o ia, le taula le ai, o te whai atu i atu e na tula ia, o na nofu ai le lunga o le na onti, ua whapenana tautala o na ia, tu ina atu e lea o ia, ilo na tina ua ole, matau ia te ila atou uma, ua la atou vivi i atu i le atua, ua whapeane, ua tu mai a te ita atou perfecta sili, i le malea, ua siasi mai le atua i lona nuu. Ole, le mele, malanga Yesu o te fo inga iutaia. Ui atu lo ingane nuunga o naila. Naila o le whaamtalanga o naila i lona tūlanga o naila o se nuu whaamanuia inga. O se nuu matango fie. O se nuu o whaapenana tangi ai le alofo le atua ma me whaapenana li ali tono le nuu. O le nuu lale na yele fine lea. O le tala me o oti le tane, oti le atali. O ia Yesu i, o tele o tangata le tatonu whamei aisi, o la tau mau whamei, ai longa ngaoki le kamikiki. Ai longa na oti ai ana o na, wafo te enga, kela o le te enga ngau Yesu tonu isawa, e lumoro la tau le tatonu. Lana fo enga le ngā whai le kala Yesu i le tala le ngā whai. Tele i loia isawa, e luse whaatua tua whapea. O wafo e maa losi tu la fono. E maa losi la tau tatonunga tu la fono le ngā memos. O le wafio mai o io le ato atoa, a le alave maula tau lato le tūlafona. Le ala wa ngai o Yesu i, whapenana whaatau nuulo na alofa tūnoa. O le alofa e le whaamatalanga, o le alofa muti, o le alofa e le whaamatalaina, ua le aisona tua o i te tonu o le loto tangata. Ua le eise vāpupungi o le loto lea ta o le mea ta o le alofa muti vale. Ua whapena na te tongo ua le eise tua o i e whaatino ai. Ua whapena na ali atoa mai whafo. Le alofa muti vale o le atua. Na ilola le mea nai i le taimi na malanga mai Yesu. Ma taua ilo e le whafine lea. Ua oti le tamititi. Ua oti le tamititi. O le whafine fo e mantua o le pokalame le atua. Malana wheanga inga mana fufuanga. Awane o le tausinga o le whawhine ua oti lan tane. E invawa te tono laiki kongo e pokalame le atua. So se mea lava ni tulafono na mai. I a tausi le whine le oti lan tane. Ai ui mai Yesu i maua le tala whanoa noa. E le i whape na ona. Maua se fianga ma se tofi le mu. E le ngata le tūma le anga i sawa eru tangata e oti e whata. Whamei e keu i e matango fielunga e whata. O na tuu ailea o tangata uma o le pito nu e whapenana na murimuri mai. E lātou teo mai whata si lava e whapena o na amo ma lātou whaanoa no whatasi ma le tangata le oti. Le ainga le i le oti ne. Le la e whio mai le malanga lea le i ma lātou wafe mai. E o lo whapenana saule malanga lea. O loo anga i mai le tina ma tangata ma le lauenga lea. Ona o le atali i wa mali. O le tele o le tāua o le loto. Le mea ta o le muti vale o le atua i tangata ya te i tātou. Te lo o Samoa. A ona ola tātou pe tupu ya te i tātou le ngata o le whātua tua. O lo tātou te tonunga le mea ta o le alofa muti vale. O ka koua le kele haka kou le alofa. O le alofa fole le masani. Le alofa umangei kwa sui foi. O le alofa le o le atua fe mele tala tuspa ia inova ai atu ia le fafine. Wa muti vale le alofa ua le iso na vāpungi te tonu o tātou tangata.
e o mai fafo tai pe o le tino o tangata ai afu ua tafe mai fafo le alofa na la longa lo na uru se i o lo na tino atu fe mai ua o ia te ia le langona muti vale o le aise vapupungi o lo ngalato ma le tilo atu le tūlanga lei ai i le manuanga ma le whaanonoanga lo iai le tangata e tupu ia tātou e te pole ale tu ai ngā sāwanga ma tūlanga mea uma te tupu tono tātou si o manga e te tongo mai lo ia te oele mea ta o le alofa muti vale pole ale la walunga lo le fia e whape na o na mua mai lalanga lengo le mele ave i le atua mana ke loe wa fatafe le atua i te tono tātou loto o le atua e alofa muti vale te lo wa fa soa mai lo na mana yo tātou tangata langa longa mana onga ia sili atu o na tātou wola ina lo na alofa muti vale ila lalo langi le nei ina ia mawhai o na o le mana o langa ngā luenga e te wha soa atu ai le ola te lo o le talanga le lua konito mta po lua fa e pa sufai fa umal fa tau a wale manongi fo le oti o atu le oti al manongi le ola ia te oe mau sa sanga atu le nai tangata te lo oi so se mea e te iai so se mea tu wai le ola le te tonu ia te oe so se mea ngai o i le ola na te tonu ia te oe e taafe me te tonu le alofa muti vale le nai e whaatino le alofa ina ua wa ai ke riso o i o le ola ina ua ngai mai o i o le ola whetaiai ma le oti lea ua mafau mo tangata o le oti la wa iai o la ngona mo tangata o le whaanonoa o le oti o le whaanonoanga le iai le toe moso o tanga fia ai o mai i ina ua tafe mai i to tonu le mea ta o le alofa muti vale ua whapenana lo fia mai le whaanonoanga le na suia mai le vai suia mai lato langona suia mai lo lato vai le mindset o le tangata e oti lo uma telling me tupu i tono le o le tala nei telling va venga telefoni oti sanga yo ile ina o fa pena na fa tau nu na faia le atua aisa langa o ia o le ali so se taime fa pena o na ye o ia e fa tau nu o ia le me ta o le ola o ia le ngata sa fai e mai le fai posimu e o ngora tu langa wo ia le fa fine le ngata no wo ti na tane a le fo wo ti atu le tamaiti ye kilo fo de mele le mana onga le o se me fai ngofi ai ua ho o i te tonu ya te ia le langona ua le ise se mapu iai le to manga o ti ngala e ma le whaanonoanga le na ma le langona na a tonu ua te ale o tau alfa fine e mai le tūlanga e nā te toe whatuina se tama wa ke amare ku e whanau mai ai wa te ale tu o le toe mose wa le o ta ua mai polale makua alfa finge ia pole a fo elonga tūlanga we ai ia o le toe mose tane le ai se fa mo e wa alu langa tama wo ti le tane e o ti atu le tari ia manatu foi i fine wo le iso na fa mo moenga ai wa ngalo wa ole so se mea lava fe metala tu spa ia so se mea e ai le li i leo ke riso manu malo fa penana ye le ola so se mea tu wai o le atua so se vaenga le langi tatu te ai ia e wha mauti no e lo loto le pole nei o oelo i te tonu le ola whai mai o te awina atu o tau le wao luko ia o tau wata mamai pe o le ngata file mu pe ata mai pe o le ia o tau wata mamai pe o le ngata file mu pe o le lupe awina o tau awina atu o tau ono o le ola lai te tonu o le manaonga na lai whai mai asu i o tau atu e whainu malawa aisa langa o le ola le mo mbia tangata e le mawhaina alu sesi le langi e le mawhaina sa o loto le tangata e le mawhainga i lor kanga ka whaangongop o le ale sila asanga e o iai pe a whape na o na tupu mai whawhitauri ai o le taime tala no atu ai ale taime te ho atu ai taime tatu te whaaso ai taime tatu te tala no ai taime momoli atu ai le alofa tu no le atua le alofa muti vale e whape na o na iai le swinga e iai le tali, e iai le afoi, le vaenga le lei o le soifuanga, o le aali liu, aisea, ina ua whaalongo, e winga ese le taimi le tūla iai le tanganta, o lo o iai le alofa tu noa, le alofa muti vale,
A o ia Yesu i ua ma ai atu o ia. Muti vale lona alofa. O le alofa muti vale e le wha mo se me whai mai. E le tau fuai se tutongi. E le kau wha afkari se sa no mai se su mai ala usunga se e wha pea. O le alofa muti vale peno whatu. O le eise tua oi o lona ngai oinga. E le eise papungi a teia. Na te le tilo foi o ai o awai i. O le alofa na o le atua whaatino ina i le tangata. E mo mia lewa te tonu ia te oi ono i Yesu o le atoa le atua. Ina ua tātou talia. E ta tau ona tātou wha i loa atu. Ina ua iai Yesu i. Na iai leola. Aisea. Tala ala pastor Polo Loka Nita su wha ngata lalo. Se wha umar whai tau. Whai mai o le manongi fo i o leola. E wha pēr nao na o atu i leola. Ai le mo whaina tupu le nā mea. E le ma whaina tupu le mea ne pe a whai. Tātou te le whaatino ina, ma whaataunu ina ana fuafuanga loroto. Ma ana pokalame te lo, ele mea na whai rafine. Ele whafine de, na matuanga lue al whafine de, i se tūlanga o lo whapea na ana whaataunu waile fina ngalo le atua. E leo i loa foi, ino na tūlanga i leo so sa ia, ke viso, po le ale tau nuunga. A o le lua konit, mo moka nitu mtapasuma lima whape ono. O lo whape na whamatala i leisi. O le whatinonga o le vahenga tāua. Whamai whape ono. O le mo moka nitu mtapue sulima whape ono. Mai ona toi loa le o ia. E le auso. E lima se lau mona tupu ina ua whatasia o le toa telefoi o i lantou o ola mai, o mai i ona pōnei a oe, a uisi ua momoe. Whai mere whamakananga i le whaipunga le talale a le konito. Whai mai o le au whai masani au tangata i eiso se taimi e sili atu ma le lima se lau. Le anko i whamangaku, ka ngaka o isi ka ngaka la so i fua mai lo o ola pia, o isi tangata ua momoe. O le ngai o ingo le alofa tu no le atua. O le ua whapenana whiote ma sani o na ave e i whafo ai ma tanu ai. E le i whaatanga ina i nisi, e tanu i tutonu o lātou whale po o tutonu. A le la tali ilea, e mei ua amo, mei se hase alava o na sa unua tangata i ainga tau tupu tūlanga peo na iei o le moto tangata i to tele ma mea na lātou wa ai ai ma lātou titilo iei ona o le atua ma le mana o ke viso sai te tonu o tangata la lātou whaatinoa le wha moe moe ma whaatau nuu lea anuia i le to tele o tangata o whapea nā ona whaamatalaina le ngata o le oti o la salo o le whawhine, le hanga oti, o le tasi tangata na awina atu o le a tanu, whapenana wha ana mai e le ali, o mai le tamaititi le la ave keu, whapenana wha manatu i Yesu, Yohane su tasi o lo tala nofo i ngā i le oti o la salo, o i e wha manatu mai e, o lo tala noa ia te tātou i le ola, e le o tala noa, e le o tala noa mai i le ola, o lo masani e tātou, o lo tala noa i le ola o le upu lea lo i a te oe. O le upu lea o te tonu i a te oe. E te whaaolai nai sea nganga. Ke leo mo tangata mawhatia. Ua le aiso na whaamoemoenga ua tele whawhitau le whetuleni mai. E pau ale whaamoemoenga le si le leoti e mapuai. A o le taimi e te tala noa atu iai. Ma e momoli le upu o le alofa tu noa o le atua. Ma e tala noa i longa loto. Le tioa fo ia le tusi al poto Solomona o le loto. O le mea sili o na tupu mai ele wha o le olele. O le loto foi. O le mea piko sili o le mautonu. A o le taimi e tala noa i le afionga le atua te tonu ia te oe leia te oe le upole ola. E po le ale fetosua ingo le loto na. E nofo mai ama wha alongo aisea. Langa le upo le atua lo i le ola. O le taimi lava e wha alongo longo ai. O le taimi lava i loa ai. O le taimi fo i te tala i. Ia le hava noa le te tala noa atu
i le tatalanga lo loto e masi o tā ua pengo whatu. O tā ua le tangata o le ki mena leo le whaamoimoenga o le whina ngalo le atua i le tangata ia whaolaina. O le ki a koa o le tangata ia ola. O oe ma, vai oe le mea sana unau i le atua ia ni neva, ia ola ni neva. Sa manatua ia ngā iaisesi, ngā o yonga le perfecta langa, ave le whea sau ngā alu ngi ngeva. O le ki mena le, po le tangata tā ua leo le tala. Ina ia whakau ngō le whea au le atua ni neva. Ina ia ola ni neva po suvia. Ina ia o le whea au alofa i titonu. O le whea au a tola, e leo ni neva. E leo tangata ni, au yonga le ki a tola, le whape ngata ua. Ai leo ye sui, a o whea whio ai, ma whape na o na mawale a vanoa, e tu vai ele ali o le ola i titonu i, le ngata na ia mo mori le whea au le alofa i whawhine, na ia wha mawhanwhana tangata, na ia toeli liu le nganga le oti, na ia matuata tala i lunga i whai maino le tala tangata ina ua, whai mai e ua lato wa aia o le perfecta le, ma lea ua asia si mailo lato wa tua. Whai mai le tala tuspa ia, o le mea tau whai me ua vivi i tangata te looi, so se taime te tala noa i le upo le ola lo ia te oe ma, i le afionga le atua i le tangata, me mua lo tangata o lona loto vivi i le atua. Te lo o lona mana onga. Ia lo le tangata o ia na ia whaia mea uma. Ia awane i mafofau tangata o sesi ia i lo le tangata na o ia le atua na ia whaia. Ele o sesi ia. Tasi na vaenga ta ua o le whe au o le mana o le atua titoni a te o lana upu. E ngata ili liu le tangata. Fasa o lota le tangata. Ia ola le tangata le ngata ai momoli le tangata lona whaafetai ma vi ia lo walofa. Ai se awa vivi, ai se awa whaafetai ei. Langa foi e lei loa le tangata lona taimi lea waiai. A tono lona loto mana na pokalame po le plan le saatani le wo o iei. O le alu e pule le ola. O le sola ese. O le alu e whapena na whaataunu le leanga. O le whaasanga tulo la whaise taua. O le amatuasi i atu sesi o langa leanga siri atu nai lo le ola le ola ai. Ai na tau nuu atu lo le ola. Ai tau nuu atu lo le tangata lo iei le ola. O lo ia te oe le upo le ola. O lo ia te oe le ia le upo saulotonga. O lo ia te oe le me ai whaleanganga. O lo ia te oe le tali o whawhitauri. O i ngai mapu ai. O i ngai mapu ai. Kera mo tangata po le awa i whapipui. Kumu whapipui. O le alavar kai me e whapena na sou luka le tai. I loto manganga o tangata e te loe, o le kaime e mautua i manatua le atua. Manatua le atua. Ki apolo ianga saua pla. Pero se whango kufore na ngā pāoso. Ngā maua ko leila vea, le se whamu koe kepa i whonga. Whaftai le atua le wanoa, le maua le ola. O na whaatino lo ringa. Rona tātou e kaime ka hako ke wā masino ai. Tātou te manatu ai. E leanga o, whale kongu o, tua ina o, e leo le ngāli tala le leia ke visu. E mai le tala le apostolo Paulo, i le lua kone nito o denga, tala noa antu ai, o i le lana whaamatalanga ri whaipunga e sulima masu ono, whaapero na whaitawina. A wao le manongi e mātou ia ke viso le atua i e o whaolaina, a atoa mai o i le malaya whanong whaile whionga. O le manongi le ola i e whaoloina, a toa mai o le malaya. O le ola o i le ola i nisi, o ai foi se tusa, a ia mea, a wa e mātou nei, e pei o le toatele, o e whaafilongia le whionga le atua, a ua mātou tautala atu, ma le loto le lei, mai le atua foi, o i luma o le atua, o i mātou o i ake wiso lea. E te no o ele le winga leo le loto, ma le whina ngalo le atua. O lona mana onga le ate oe maa. Ia e whaia i se loto, pe ona tau vali atu, le mea ta o le lofa muti vale. E tele a lofa i tangata, ai le au maua le lofa muti vale, le na nau e longa loto. O le alofa muti vale e ngalo ia te oe le tūlanga whale tonu lei.
e te matua ngā lua sa ia o ma whaatau nuu ma ia ola le tangata lea i le manuia o le atua. I le manuia, ki kelo mai whaalongo le upu le apostolo wha mai le ngata o le ola o ngā mo tangata ta o e la tau whaorenga, whapea fwe ma tangata o i le mālaia. O le winga la ma le whaamoe moe o le whiau o le nei aso, ma le whaananau i le nei aso, e aua o na tau nuu atu, i so se vaenga, tangata le lei, tangata leanga, tangata whale toru, tangata uma, o lo wainga wheme o le mamoe luli kaka konga le muka mo mbia ile upungi, e tā ua ile onu sai, e tā ua ile tafe mai fafo le alofa muti vale, o le alofa ele eiso na pā vavai, ele eiso na tua oi, ele eiso na fōringa ese mai, e whape nana tutusa le la wai. Sa ia ke wiso, sa ia whape nana sa saa mai a te i tātou. Na ia o mai a poina o longa nganga, o lona nganga lea, e tupu ma titoni a tātou, so se tasi e ola mai eile mena, o lo ia te oele nganga o lea tu. Le nganga alofa ngā lea tu o le, e mo o mia. Pena whai atu, ta atele ale alofa ia. Ia ki alofa si uso e a mama. A o le, o kongu i, e mo o mia lea tu, e whaatafe mai mea ta o le alofa, muti. Sa moai, ai o le mena whaia le atua iai, ai o le mena iei Yesu, i le tamalo lea, na tala noa Yesu i lona tatununga. Na sau molo mauti noa, na au le whaatau nu ulanga misiona o lea, e le fuai se tangata. Tangata mawalunga, tangata mawalalo, tangata vaivai, tangata malosi, o le ministry ngapo le misiona ngā le ali. Lea fwe wo mea tātou whai mai tala tamalo ya Yesu, te le tau fale mai, tau lava sau whetarenga, se ngā mā ngai ale nā. O tātou wai kei mi ngai ngā kako mā ngā wai nei urufale atu, e mea lei tua. E ke manatu te urufale langa ere mea lei tua atu, le mea lei te manau te urufale. Au lea lofa muti vale ale ali. E leo le ngā re wha moe moe. Sila fia le ali tātou ma le tātou walauina. Tātou te whaia ma le loto atoa. E no sila atu o ia le whawhine. Na fio mai ngalanga uia su ngā e ilanga appointment ngai i naila. O langa appointment langa tunga o le ola le mo mia yo. Le na fio aia se i whātau nuu. Amene. Ta tonu ia te oere, ta tonu loto le nea fiafi. E kei mea ke alu ai i se mea ele i mafofowina i e loe e ile reason, e ile mafuanga. Nā leina e ui nā olong o loo i se tangata o loo i e whawhitauri. A lai mana o mia se tangata o loo i e le alofa o le ola nā e le aisong na pāpupungi. E whapea nāu na tāwhe mai te toni a te oi. A o whaalongolongo le nā tangata i le lona ti ngā mauna whaanono ngā ke loe. E pea se me vore fo e se mai esea. O le winga lea o lana fe au. O le winga lea o lana fe au alofa. E nate matala mai le alofa le atua tama ua whapea lava o na alofa mai le atua i le laulangi. Saulo Yesu whaatau nuu le whaalau te lenga le vision lo tama a wa alofa muti vale mai lo tama ia te oe mau. A fuaina o nofu atu le nei a fiafi, nei ori, e whaalongolongo mai ma e pati lo loto i le atua ona o lea vanoa le nā. Niwe whapea nana a vea ma whamanea. Whamere tali Yesu i latou uma na talia o ia. O lona mana whaongaina, o lona mana whapea nana mo mia. E te mo mia o te mo mia le mana, e leo tala noa i sesi lea o le upu o le mana lea o le atua. E te wa o le leile upu ma e whapea nana mo mori, pe te le ta talo pe nga whapea nana e sau noa le upu o le atua le loto tangatana. E, wa tawhe iai le mana, langa wa uma, na tuu iai lona le mana o le atua le na upu. Feta lai iai, la langa ngā lainga whai meri tala te tailea. Tau lava sau feta lainga. Tau lava sau feta lainga. Malama i le feta lainga lai te tonu o le ali. O la sau ma le ola. O la sau ma le alofa. O la sau ma le atoatoa. Ea mai ka ua le ngea uri.
e aka imi le olanga e whaapea ai, ai o le lui tau ia te au le tau tala, whamalosi ia te oe le te alana mai, ta ngaluenga whai whaatasi. Loia te oe le mana o le upo le atua, whaasoa e le o whaapea nana i eire, mo mia le ola. E ele mafuanga ave oe le atua e nā, no fuanga lis, e le manatu te alua te le fia fia iai. Ai, e ele mafuanga le na ave ai, o lo o iai lau assignment kaunga whainga. O lau assignment kaunga ave le ola. Tauna whaasoa le ola ina ia manu. E whamanu ia mai le atua le nei a fiafi. O Yesu o ia o le ola. So se tangata, whai mai Yesu au neo le hala upumoni ma le ola. E le sao se tasi le tama pe a le talia le upo le ola o Yesu ke visu. Whamanu ia mai le atua le nei a fiafi le tātou mta upu. Ia tutu tau mai lava yaso. Moli lava le au o le atua. Whaasoa ina mo tātou, whaamanuia fwoi le nea fiafi toenga, whiau mga luenga, ta iala, ta imua, ta itai le ua nganga, ia te tātou, ia sao mauri me uma, so longa le lelo wanga ia tu maua tamalawa, ia e maise whiau mulmuli, whaahiku man manuia lo waso, au te waweruese mai tono whewhenga luenga, siaki le lei te mei ngalo, ia tua inga fwoi oia ia, whaamanuia le atua, i le nea fiafi. A tātou whahe se talo, e le mawhai o na mātou tu ua lo mātou loto fia ma mātou whaafta Yesu. Awa fo iwa e sau noa ma e whaamaro si au i o ia i te au nei ma mātou uma. Ia fo i le vi inga i lau fio e ala lau upu. Whaamanuia le whaanongo longo lo unu mo tangata. Whaamanuia i paanga o le mātou TV lungo le YouTube channel whapea fo le Facebook live. La taulo o mea whiau tu sia whaamalo si ai. Ia whaamanuia i lātou ainga, whaamanuia i fuafuanga nei a fiafi. Whaamanuia fo i lau au na whaatau sunga whengainga ma whatua whapea fo i na whaialo. Ma se sunga toi ina pokalame toi o nei aso. Ia iai whaatasi ma lo wanga le lei. Tau mai lau whaamanuianga e taitai e mātou se ia whaiu le nei aso. Pongia ma mātou malo loi ma ota malawa. I le alofa malanga le lo. Finisio lo whapea na o nei lunga le ala taitai atu i lātou. Mātou ki talo sia tute ma whaiva o tutoi. Ina ia whai manuia alofa ngia e soifua ma le olo au tangata ia tō ina le pule ma le au lo alofa sa pe nana sa unia i lātou i lo manuia Yesu mātou te talo ma ngalo i asu se au nanga ma mai lo alofa talo le ia fo i le vi inga tu mau lau fio le wha manu ma le whaftai ma le vi inga manuia la ona wha tonu le hava noa ia vi ia lo sua whai le nepo Manuia le tapua inga nei tua asin sina mese o auna le tatalo ia manuia le nea fiafi. Ia sua mātou wole wala awa tuene. Amen e mama. Ia, manuia le nea fiafi le whaatasi mau tātou wali. Ia ngā leile atua ono Yesu. Amen. Yeah. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money.
You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.